ايه ابلكيشن موديل دف برج ايفل ده فيديو جوله كاسفيني هاي تكتي تقريبا 9 يورو بس اگر سر بوكينج بقريب 9 دولار تقريبا 2 دولار فرق ارزان ترى جيفيس كده دف برج دي اخر بنج سريل فيري سيور بن او تكتي بكره ساعه بس 6 سيور بي وجوله سفينه ساعه كان بما ساعه ده بيفري سيور بي دهوني بي درس يوز بي هل نفس الجوره سكن الروس سيور بي ودور في رزبيتن ساعه كده دور فروجانيتن جيت عندك جيت بوريس بيني قال لي برجي ما تكتي اخو سفينه بري باي تكتي ما بدي فرق شنا بن برج بخو مش عارفين وبحال كيف شنا ساري ما تكنا بري اونلاين قصدك بتكتي فروشن انا ساكن هيك هابي ساكن بالكي هابيت هذا برج بابا نان تيكت هولدر فيري چه ساكن بالكي شنا جورش ساري ساري طب چند تكتي بجنواجي چنده کو چاوش بنيوا بلسدا حتی وری به برانبره تشبه حتی وری ساکن کو تکت بو سری سری چنده یک طبق دو طبق سه طبق طبق سری سری مفید آخر نقطه دید کنی کوچا وری توالت تاین وای فای تشبه خوبه کی ریوال وری بابا اوماگال وری واسی گلت جانا پرلیل وری پرلیل همی جا لاش پرلیل جابید امنو کجی یل بن برجی آیفل ساکن سری بچه ها مالك جنب اوه هلتك غريبة كلها تبقى انت ناخور اوه شيشة بني شيشة سكا بن خو اكي اول دبي سبق لك يا ابنه ابي صحوية بن برجي خلاص قلتيها بس بيها يا بني لكم مصر ها؟ يا لكم مصر ناري والله نا 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 أبغى كده بوبجي كفرية عمري حدا يوزي بنديا عمري حدا 24 بنديا عمري ما أفيا تدريب تشيا فيري أو فيري 27 تدريب تشيا سري 36 €. انت كده خوجينا بابا طارش دايش زور 25 36 يورو سري جون ترين تكد من حدا خذك ريكورسون افجا با او جابا ايفل تاور بران بيجنا ايفل تاور انا ايفل تاور برج برج لو نزيك يعني ايفل كرديه بتجي يزيد بيجن ايفل تاور اوكي برادر مهندس كوري ساكر كوتشوف مساج كده مساج شو شو صحيح هم مساكر بزون الشارع وقت اغلبني بزون اصلا ست تون كده مازن ست اصلا مازن تمام يجي تون كونا وقت انا خوري بلند كان وقت بلند او تدخلي مصر اينا موتوري هذا زخت شو قال جرونا وكيف نجي مازن وما تعرفوا نشتريها ولد ذا هنا فوق من بيبكي برج هوصا هوصا شيء باش صوتشيت دو بس اسيور بينو مثلا فيرو كابنا بس نقل كابنا مانا اليوم قاعد يستوي كابنا قلب كابنا بس يقلق برفران قلب برفران دو طبق اجي برج ايفون فول بابا فول بابا وصلنا بينا ساكن ايه هذه هي دي سيافاري هذا شنو فاري باجي داخل يا برجي هذا درجه هاي عندك بيرت تنوشن بس هذا ما صعد ينوشن راستي شيء وفي بس جانا راستي واه راستي بابا هذا باريس راستي شيء واو Deuxième étage, tout le monde descend. هر نخور ام زيكو شنو ودي ام نوين افري زيكو شين بري خلاص ترى تصير فريد قرن خالك اوه سكن بيوي زي شنو سرا مصعدي في جو سرا ويجي قالك الله صح كان تشارج فيديو هاي كم بريكو تشيكري اوفر تقرا بريكو ابا خور عندي طاوله دوين صجا صبح كيلو سجاش برغينا ما قالك صبح كيلو قالك صبح كيلو ابو اصلا هار جان قلت هار صبح كان كاميرا وجه لايتنج بروجيكتور نيفا بروجيكتور بس بيوت اوبن برسقن وكيف فلاش تك ولا ورصه مخور بوم
راستی بشه ببری وقتی خودت بریش خونه کن ها نشو خو یورو خو استعمال کن نشو خو بابا اما بلاشه بلاش بلاش دی بینیم بلاش ما ایفونه زوم کن راستی جانه ها اما خصوصا میدید کامرا باید که جانا گلک جانه گلک ابرج جانه گلک برو بقى بس ايه برا نوكاش يعمل طابق دويا يكي انا صباح برزه مودي خمسه ورا حدا شنو بتخوب شي ممنوع تشوف بس شنو بس هم ابا هاي برا سكنا بلندو يا برجي 1 2 3 سانسيت عملت هوتين سانسيت قلبي جوي وقلب سيدايو ايش توما ايش سري سري با سري سري جامید سري دي قال جامي بابا جامید نه قصدي يلا خابسة عملنا بورتو تقريبا ساعتها كنت حتى هناك اما اللي فيها اسانسور دي 4 اسانسور دو بسر كم دو تنا خوريوش ببا ام جاشينس اوه سي تصويرات كيف ما ربش يا سري مانا لا عشان توب اوه سانسيت بابا ابا اعمل سري بس شهوتت اوه كنت دوفيرسن هنا تأثيرات قلنا با اكسكيوز مي سكسكيوز مي كروكاس مثلا هجمات بيرا فاكيري بو دو باخد وتضاون انت عار هذا بو شنو شيش كتابو قدره والله عارف خدي برا منطقة عاملة صوت حاجتي ما ادري بلندا ابو عاملة صوت حاجتي سري اخي نقطة 660 متر رضا شده مان پینجی متر مان wait please گوگل برو بدم الفيديو استخرب اصلا خدوش ما تكادي نه كلمه ابا بعدي آره برامونه ودید آوره و حدیقانه بس خطاسی ولی دیگرن امشی الویره بوینا ما نعرف والله كده ديور بو بدون زوم كم ولا اور سكن خالكي ميري نا ميري ها اللي بلندويه توصلي كيف تفكرم ازيك اوبشن باك بين اسابيع شد كان بوشن نكاجي فرد باريس عده شبيه نكا دنياش طارونا ساجدي بو سيارة ايجار نگن لوري گرا زحمتش نصارب او برابر باشتره مساری ايجار کی پشیمو میدزوی نه اون نگا ساعده شبيه دنياش طارونا ساعده و چوری کی شبيه بابا بلا بخو بنوین باريس نه دنیا هر رونا هندي رونجي بيدن جامعه ناينا مالي و تشت عجب انا دنيا رونا كاز برونينا خرش النفستين بابا دنيا رونا سيدا منا صارنا قال الصورة بخدي من أبكري بس دو كان بخوني الصورة والإيطاليا مبسوطين غير الصورة بابا أوروبا قالك يا مخربطة جرموتي وصورتي وسعادتوين بلا بينا نخش تفينو كاجي دام جماهير ده شافيا ده هو بيستا سنتر باريس أفاجي فقيري نخوشك شو بارانجي هم مالت كت
اول پشمن نوی آرک تریامف اول ناپولین اول کربون شهر که دوسر کردبون و اول کرب شهید تو هند قبر بنویره قبل شهید تو و هر واسه یا سر دیواره نویسا نوی خرا شهید تو هر جدیه که امری ناپولین چیکری سال 1806 پس گل خبصه و گل کورن و دوره سیارا بره یا ما دوره هسپا اول دوره آرکیه برای سال 1800 اول کردیم 806 گل کبنا 5 متر و بلنده و 22 مترات عرضی دو 45 متراجی فریابه راستی گل قابل و سری شت که ببریم چابونی سکه پاریس نویجی من نویسم آرک دی تریامف واسه چی بینه کورسم مقطع درون بینه افشاراش همین را خاطری آره ولی که دوره درموندونی بین و هر چند متر کو شد عکته و کی روزه که دیر وسار که نوکه جماعتی نکی و لوور میوزیم مزخرف لوور تیش خرا مشهورتر لوحات خرا مشهورتر لووری و مونالیزا چی ساکنه و دیدم معلومات سربیجی بوها بیجی بس ابرگا گلا خبصه یعنی خبصه کو گلا کو خبصه ازدحام ابریشم مجبند خبصه کردم ابری جو جمعه حرم شیشه تصل دارت گرن صحاقه مازنور وری خبصه اطلعی ابرکا یک شنبه دبش نجود درنگ بیش مبشتن لحاجة مازن برامبر لوحة موناليزا وانه قالك سر الويري وقالك خبصة أبا هولايا أول لوحة موناليزا الويري بس كنا اللوحة شت جون شت راقي فني بس كنا سروه هكذا تابت لوحة موناليزا ايش نزيك بابيني بتوليفيو بستروي خربي بس كنا استروي البشمن قالك خبصة ولوحة لوحة موناليزا برای بیان خوشتوی اف لوحه لیوناردو دافنشی چیکرید سال 1500 تقریبا یعنی برای 500 ساله که لوحه غریبه اف کش کتو نیدو خاطر کی وسط کی برای ویلتا جوابتی برای ویلتا غریب یابت ندو هر واسم ملامحتوی هر یک شکل اگه میاد اکستاکته یا نورمال اکستاکته یا کیف خوشه اکستاکته بلکه حضرات کردن یعنی بونده یا غریبه جمعند اف لوحه صوب نودن بو اما ایکش لوحه گله که نودن گل جهان همیه موناليزا آلپش بیه أنا شو بنزل قالها خبصة أول لوحة طنشتها بقى أول شيء خبصة والسرعة دنيا خرابينا ولا حوا ما صار خراج بير كريم ما يناب موناليزا بقى كأو قالها كابنا ودنجا برا مزخرف لوفري قالها كمازن بو ما استشار خفاقي دونام قالها كواسطين المهم موناليزا ديتش نزيك بقى لوحة موناليزا قالك بوتك برا فاتشوني بس أنا قالك لقطات كان فيري بوفي هرمه كنت تجيب فيديو كان خرجت كان بيناخر ايش التسري ويجر يوتا فرق وتجبري هم معونكو هرمي بوتا بوتا شكليتك هيدا بيروس اما الرزاولي كول داف برجي الفيري تستاد فروشان بشكل فيري نضبط اليمين بسرو برجري فونو هاتشي وقتی بگی دکان خودم نویلی ورنشتی شب بری بچه خطر شب زیزینه نویره چون طوری مشکلات چه میتونی خورم بولده دو اول جو حدیقه مقابل برجی ده بین خفادی رینیا خاره و دیدی من تا ببی تصویر بخول برویری گیری برا برج مش مبینن بچه کدی وقتی ما هم گولد بو من نظنی کنو بیچه ما گفت ایفل برج ایفل ابو ایفل صور كيتشي كده مهندسة فرنسي نوفي غوستاف ايفل لو نوفيش كده ايفل وابيت داشول كي نوفي خرج سرنا بس انا او زوي هني كورزون هي طانشت طانشت فيري همي دورموند نوفي خرج نوفيسون السر التسجيل نزيكم حاطين ببينن وابا صوله 1800 نهي اوفا كريم بالي هشته بنا بس كورزون ايفل قال خوشتراش ايفل بارك ايفل قال خوشترا برجي ايفل برا ايفل صور وبيجي باش مسجنا خابسه بيت صقلة يقول فيري جنتلمان إشتا إيكي ديفيد سي جنتلمان بيري دوانا بيري إيه بيري فرش إيه كان شو تقول برينج بيري إيه يطال بس خذي قالك يا جون ها برا فانا جيشي بيقولوا كل بنت برج باريس خرست يعني خرد از بقطان
لفما بدا کیلا گازی جه طلب کرد فقیری هم افسانه راضی بود بن برج پاریس بس با راستی جیوان خوش ها کارزان چه بود سنیورتا جه راضی بود اوه لیوی بیرون لیوی تا بابا یکی خدی یعنی راضی اوه لیوی بیرون از بابایی انا صاحب بقوم برای شیپکر زابای خل عردی دا بابا کنگرجلاشن بده بابا ها دبر احمد چه خیره برکت کبیده طبعا فراوی جو مو من فرا سفینه یخت خوصا بگیره بحر پاریس ظهره و دیمانه تجی اوه بیتن چاو یا جماعت کرو بی کیرفول دیگه بیده چیت آوه دا بی کیرفول برونو گسته کم کیواتی نکیوه ام برج رخی دی بوین پشوی اما یا بر سنگش بر حتاوه پس گله خابسه چه تصویر ویری گیری نزا بس کنه خابسه پس بر ویدیو درش که خوره دبی درش که تصویر گیری اگه بنا ویری ویدیو تصویر بگیرن بس اگه نه خابسه لویره بس اگه نه خور مروفنه چه الفيك انت خوبه بابو اگه به حدیقیش خلاص کن دیگه لا جام ویری نخور تصویر بگیرن اندیان خابسه بولویره ها ویری گله تصویر بس بود درش کو تصویر لویری گیری گله جان ترا اجوری و خابسه ویره چون آخرت بنده گودی و تمجال نینا سیدا گله خابسه خود با مروف زبستان بدن بس زبستان حداب نینا و صوره ورا خالیه وبينام هاي وش جدين برا موسم الدنيا أخرى بينا عالم خراج يفرين بس كنا خابسين جالا خابسين نا رابن خو جي حج سكرين كم أجوا بقى رابط برا بس هيك وجي سرا ما تفقون دي أو فيربو بس هيك وشانكا أمنو كدي بيناتي بيناتا عملاق أم أول فيري بس كنا حديقين أما باجرة كفاده باجرة چون باشن ابرگا رجوع ایکل فرانسا مش ایتالیا دینا فرانسا دینا پاریس او روش مثلا دانا قصر ملکی کرد کیش ملکی فرانس کینگ لوی ابن کینگ لوی اخو کینگ لویس بس صوت خين كينج لوي اول قصر تقريبا سال 1600 آوا کری و 5 سال چون حتی آوا کری یعنی مده آوا کردن 5 سال بون حتی و کامل به مازن بوی گله کامازنه او گله خبصه بلکه این بین ویدیو دا هر روز دبتر پیزانی باید بیشین وقتی امش نجوره پیزانی نگادی تقریبا 2300 خرفه آوا کردن 2300 خرفه او حدیقه هند مازنه یعنی هندی تو سری خدا وهزریب که هند مازنه امروز نش تخریب تو سرا بیش داخلی وهزریب کن کینگ لوی ملک فرانسا سال 1600 آوا کردی راستی یا کبنه گل مدامن گالریه ام نش خرب چینه مدلوری و نشادین کیدش تاخیر صور کرد زگی اول سال 1600 پس صابو شنو طاوا کردن هیدی دی سگی چند او 1634 یعنی اولی که پرتگاه بچیک بو ها 5 سال صاوا کشان هذا کامل بوی سگی چ مازن کر حدیقه چکرن و او صاوا زگی پاسپورت چونه ولا ور حتی نکامای هفته نیجین کرد خرفاز دای کردن تش دانان سال با سال تش خسته سال با سال تش زیاد کردن حتی آن دامازن بوی اونکه راستی دا چنان بتب خبتن پیشگی نافوره چه کردن سال چنده بو نافوره مالا چند غریبه سال کم داشت نافوره چه کردن ابلا کنا او گلش زیر ندا زیر یا گلک پاچ زیری بکارین حتی نکیدمان زیر اول سال هنده کرا گالری هر ایگیم جا کینگ بو کینگی بدل بو بس نوبت کینگ آخر لوی بون چه معنی؟ چه همین لوی بون؟ لقب اما داناسر لوی زیده کردن چند بیناد دیجیل وره دک یا آوا کردن دا با بردوام اونکاش لحاتی سالش در و پاسش در و خبصه حوسه
برا گلا خرفه بون دوزدروش سال خرفه نم هندک سال کردن بو هندک مصور نگرینن اولو که عمله اول سر سخفی چند مواد چو حتی بگیری 3 سال ابتني 3 سال دا ابو لا باقي رسم كري ابو رسم سليمان 3 سال فاكيشن حتى رسمه خلاص كري خرج رو كتورنا وبرا سخفي هو قال قبل بلنده كينج لوي جا لوي ايك لوي دو لوي سي واخوان دي ايضا مدرسه كينج هندي جا خرج كريفي كنا فيفي كريفي بنا مالك حتى صلاه زرار صف ساكن ابا كوچكويا ابا خرج هميشه دي بتورز او تشكر وخرفه خرج تشكر يعني هاري تشقيه هاري كرك توبته كشك توبته جنة معايا مثلا خالتي ناقا ناكو مثلا ناخو انا بسني ايكو خوندني بو اوبيرول بيري اوبيرول كنيسه كتبه خاص يوي اوبرا خاص يوي هميتش كرو حديقه مازنه بيحصل او انه كدو دور صاد خرفه حديقه 20 صاد جو شوي مازن طلع ولا باتش عملاقه بس روستيش غريب وجونا غريب جنا فيرساي لوبشين تكتا فيري 32 يورو اورو اكابيا فرنسا بتو فيري ببري ورا اورو برا ما شو بقى فينس مانا بله شو فينس فينس كورسون خراسون عمو خر بوجرا يفنيه وتشكر بو فيري بو كينج فرنسا افلوحه كده ديوري اف قلت هون ديت خوش مروفي افلوحه ديوري بوتا قالكم اصلا كورسون لوحه قالك اما سكن مروفو وسكن لوحه اواقي وسيغزوني ابا خرفه ملكي ونفسنيبو بشكل طوريا اف ساعتها تقريبا 10 صلوبه بحط تشيكري وهديه بوبر وجا كوك شي تشيكر الكيفا انزان مثلا ظنن 10 صلوب تشيكر في ساعتها ودنجتات ولا حق الفيري ولا حق الراخدي لا حتيت مفضل بون لو ينفع خرفين وقت كينج توت نفستيم دورو بري خرينا بيش ساي كان وقت نفست يعني شيء خوش بو غريب بو كينج نفس بابا دبشنا بيش وقت كينج مريجي هاش رجل الفيري كربتوزي والفيري دعوت كده انتظام تذكر اول واحد كينجينا اول جي تختي كينجيا تختي قال لك بلند كوتشك جابو اگر خبر ده والفيري باس طوريا فيري جاب تشكي طوري جري ابا مش خرفون نفسني دار كدين خرفون نفسني بريبش نبي ماماري برو ما قدي خرش شوري دستي وقالك جورت هنري بكوريناش لوحه شكور دستي وديكوراتا تشتكي قالك جوني تشكري يعني وصلوا راستي راستي واو برو تدبيني في هولي ابا بلاكون بو يو بس عقبو ابا يقول اولفيري خرفون مالكي بو ويرها خرفون مالكي بو خرفتوش يدوبن دو هنا بلاكوني باتشكو جاي فرنسا او افا هارو بيستخدمي جبنه بارون جاي فرنسا نايخوش راستيم چكو جاي نايخوش بو قدمو بو بكرن 6 سول في باشن حتى فيري قرتي وتشكي وديكور كريم واف قوديكا درنوهيه تقريبا 6 قوديكا كان اما بس فرنسا اخرى بس فيري هابو يعني قوديكي وقتي نابون هند كافن بو داس بيكو داس تشيكنو قوديكا بو وجو بوت قالك لاكجوري بو قوديكا هاي كاس فينينا و غريبه وشنيكو سر سايكي خرف اف ولا كونو تشيكي اف هولا سايكو سرچ ديمان ساكن صدق او بقى تشكل قال حديقه فاكري ما ظن غابات بابا امش خرفه ملکی چون ابا خرفه ملکی بو هو بهاری که خرفه بجداد نبست نزا پیشه پیکنت کردن لیک کتن جکسل بون هر چه خرفه خو سگنه کش که وقت قدیک جور بهافن خودی وقت داشتی بس خرفه ملکی جان باش خرفه ملکی اوجی ما مره گدی هولا کدیو برفرا یا لوحت مازن لايتنج جامع او تجربه سكيت جامع استغفر الله بكير انا قالوا بصغير ولوحت قنبله اللي بيرن كده واصور كم جافتي كاميرا خو بابا ويش ما خلصنا كده ما ندخل صورنا كده نقول بابا كان ضمازنا اوش نتقصره با اوجی هولا پارلمانتارو دنگدانه بابه الویر قرار دان داری نخاره دا کینگ بیشتن فلان تد بجنم بله ساخ ویجی با طبعا دیوگی درمایی بدرجش کوی وقتی کارب نبو برای دیام تخریبم قصری و مجری بوین حدیقه گر خاله حدیقهش مچو کرو بسن دامازنه ادم حالا کم تصویر حدیقه بابینم کد چه بدون اگه اینه دکمت ویلوگ دو بابا پس خودی گله مازنه افغابات خوش مچو چون ساعت 4 ساعت 5 گریدن ابا جاو خرفه بون ابا پرتکاوی ورساج خلاص افقاساج خلاص هذا ما مصور نکردم چون گله مازنه ما 20 صد ما 20 صد نشوه دا یا دی گله کامای 8 صد خلاص